Devam etemiz. Çilingir arabasında sağdan soldan geçken adamlarını seyrete, ayдавчынын küfürleri artkan sayın mıyıklarını burup güle. Ama da ballandırı ağzını cinabet. Bu milletin kanında herhalde biraz eşek kanı var. Bizimkiler başkadır. Bir kadınga küfür sözler aytacak olsa, vallahi billahi bir-birlerinin tişlerini ufatırlar. Bularga ese mod kele. Canın istegeni kadar sög oğlum, sög derken, maşina çilengirden 8-10 adım avlaqta toxtadı. Gırıldap, horuldap, sopa aşağan köpek gibi borusundan gırt etip muthiş bir gürültü savurdu. Çilingirinin atı birden canlandı, kulaklarını tıktı, başını salladı, sırtını endirerek asabilenip arabanı artka itedi. Ey, bar kendi babanın evinde osur dinsiz cinabet, atımını urkuttun. Tırr, korkma canım. Kamalizma yolundasın, cehennemde de git. Maşinanın borusu tekrar daha keskin, daha da muthiş patırdı kopardı. At yatıştırılmaz şekilde kuysuzlandı, kişnedi, art ayaklarının arabanı tepti, suratnen ögge atıldı. Maşinanın korkusunda timtik turdu, solga aylandı, yol çetinde bayırda og ayaklarını toprakka batırıp tınçlandı. Araba yolunu bir tamam kesti. Etrafındaki Ruslar Çilingerge ve atga bakıp kuluştular. Aydavcı maşinadan atlap düştü, ellerini sallay Rusça kıçırdı. Arabanı yoldan çek, yoksa seni de, arabanı da. Çilingir de arabasından atlap düştü, yol ortasında tümtük turdu. Beti sakin ama içi kaynamaktan kaynay edi. Ellerini артына sakladı, yumruklarını sıktı. Allah'ım sen ozun bana sabır ver dedi içinden. Koyge hayırlı haber alıp baracağım dep felaket alıp barmayım. Rus bar sesinden kıçıra. Ama Çilingir Allahu Teala kelip onu ve arabasını yol çetine çeker dep beller gibi dua okuy. Kırılmağanın atı ile yol ortasında nasıl turgan olsa öyle tura. Arabanı çekeceğim mi yoksa? Çekmeyeceğim. Yol ber deyim sana. Sen ber. Şu arada arttaki maşinalarının birinden orta boylu, esmeri bir adam düştü. Onun beyaz kölmeginin yengleri tirseklerine çörmelengen, başında şapkası, omuzunda bıçağı bar edi. O şehirlige benzeydi. Çilingirni dikkatle gözden geçirdi, sonra aydavcının yanına vardı, ona yavaştan bir şeyler ayttı. Aydavcı şu an sustu. Esmeri adam ağır adımlarının Çilingirge taraf adımladı, uzaktan elini көтерді, iki parmağının şapkasını tutup gülümsiredi. Merhaba. Ya merhaba. Çilingir ufacık gözlerini yumup açtı, esmeri adamın betine ısrarla baktı. Nerelisiniz? Buralı. Yani hangi köyden? Kızıltaş'tan. Yabancı Çilingirni bir daha dikkatle süzdü. Şapkasının ogunu көтерді, elini cebine soktu, yavluğunu çıkarıp manglayındaki ter tamçılarını sürttü. Çilingir'nin gözlerine bakıp gülümsiredi. Çilingir ya Ermeni ya da Rus bozması dep düşündü. Neyin atlanasın, arabanı kenarga çek, yol bir adamga ketsin, asfalt taşı da görmeysin mi? Körüm mü yoksa? Da ne? O bana yol bersin, asfaltıymış. Tatarның toprağında, Tatarның yolundalar, men degil de o bana yol bersin. Yol bizim. Esmeri kişinin beti ciddileşti. Ama asfalt. Şapkeli adam sözünü aytıp bitir almadı, Çilingir atına taraf ketti, barıp atının telbevlerini eline aldı. Alsın asfaltını da jolsun memleketine dep kıçırdı. Atını Kızıltaş'a burdu, arabasına atlap mindi. Arabanı endi aydacakta esmeri adam onun yanına geldi. Kızıltaşlıyım dedin mi? Dep soradı. Evet. Sizin koy bu yerden uzak mı? 6-7 verst ya gelir ya yok. Koyunuz boyuk mu? Çilingir asabileni onun yabancı şapkasına soğuk benzine baktı. Sana ne bizim koydan? Çünkü men sizin koyga ketem. Ana sana bir şey daha. Arabanda yer var mı? Görsün mü? Yo.
Araba boş. Şapkeli adam arabaga baktı. Minmege mümkün mü? Çilingir omuzlarını sıktı. İstesen min. Ama bizim köyde musafirhane yoktur. Aşağıda, Gruzov'ta var. Şapkeli adam hurnazlıqnen Çilingirge baktı. Men Kızıltaşqa ketem, Gruzovqa degil. Musafirhane olmaganını bilem. Olmasa olur. Emde pek güzel bir musafirhane olur sizin köyde. Mineyim mi? Men sen min da. Ama arta bir çantam var. Çok degil bir çanta. Başka şeyim yok. Alıp geleyim mi? Çilingir omuzlarını sıktı. İstesen al da gel. Şapkeli adam Çilingir'nin betinden içini okur kendisinden pek hoşnut olganını anlar gibi gülümsirey. Çok degil, atqa ağırlık etmez. Karım yok, balam yok, olarını şehirde kaldırdım. Olganı olacağı bir çanta, birkaç kitap. Sizin köyde Rus var mı? Yok. Men şimdi gelirim, bekle. Çilingir tutununu sarıp bitirmeden Şapkeli kaytıp geldi, çantasını arabaga attı, sonra özü mindi. Ayda kettik. Çilingir aşıkmayıp tutununu sardı, ucunu kopardı, şassege tükürdü, yaktı. Tek bundan son atının telbevlerini eline aldı. Ayda balam kettik. Ular hayli vaqtqa ceyin demeyip kettiler. Çilingir bu Şapkelinin kim olganından meraklansa da aylanıp betine bakmaydı. Gizliden bakkan vaxtında bile ne aytacağını, ne soracağını bilmey. Şapkeli adam indemeyip otura, yol üstünde kat-kat dağlarga çıkkan, yoldan aşağıda kocaman basamaklar gibi deniz yanına kadar engen yeşil bağlarını, Gruzov'nun hayal gibi beyaz evlerini, tutun tarlalarını meraknen, dikkatnen seyir etmekteydi. Memiş'nin deresine yetip geldiler. Sogüngen ayqırgan, toprak kazgan, toprak devirgen yol kenarında hamır tekneleri gibi küçük arabalarnen taş, kum, ritilgen asfalt taşıgan ruslarının arasından çıkar çıkmaz, esmeri adam tutun kutusunu açtı, omuzu üstünden Çilingir'ge uzattı. Yağ bir tutun. Çilingir onun elini kaytarmadı. Şapkeli, sizde yaşayış nasıl? Dep soradı. Yaşayış mı? Evet yaşayış, yani köylüler nasıl yaşaylar? Yaşaylar işte. Yazda taze bakla aşaylar. Kışta kuru bakla. Tarlada çalışırlar, camiye barırlar. Cami de var mı? Çilingir onun bu sualine cevap vermedi. Yalnız çevrilip onun betine bir karış yukarıdan baktı, atını aydadı. Kızıltaşqa kaydan kelesin? Moskvadan. Çilingir oturgan yerinde sıçradı. Kaydan? Moskvadan. Çilingir atının telbevlerini çekti. Tırrrr, tırrrr, toxta seni ayvan, bir dakika toxta. Araba tars toxtadı. Çilingir esmeri adamga tikilip baktı. Yani Rus'nun Moskvasından mı? Evet. Ya sen Tatar değilsin mi? Şapkeli adam cevap vermedi. Ya bizim köyge ne işinen ketesin? Doğrusunu aytsam sizin köyde işim yok. Men gazetacım. Kırım'nın yalı boyu köylerini kezem, köylülerle laf etem, korup eşitken şeylerimni yazam. Kimge kerek bu? Oo, pek kerek. Moskvada sizlerini çok düşüneler. Kırım pek güzel, pek meşhur bir yerdir. Sizlerini çok düşüneler. Lahırdı böylece bitti. Araba asfalt şasseden eski yolga avuştu. Yol çetinde osken kara selbiler artta kaldılar. 10-15 dakikadan son Kızıltaş mezarlığı yanında toxtadılar. Şapkeli adam arabadan tuştu, çantasını aldı, yol çetine koydu. Niyaziçik'nin kazaga uğragan yerinde divar taşları üstüne oturdu. Köyde Çilingir'nin ilk rast getirgen adamı Bekir oldu. Çilingir arabasının mezarlık çetinde toxtagan vakitta Bekir evinin damında bulunaydı. Uzakta tutun tarlasında son kefidelerini oturtkan Zemine'nin Esman'ı seyir eteydi. Çilingir'ni körgeninen şossege endi. Çilingir uzaktan seslendi. Bekir ağa, Ruslarının yanından kelem, büyüklerini de gördüm. Bir kimse arabama koz taşlamadı. Köylüler arabalarını köyge endirsinler. Bekir kokus geçirdi. Öyle ya, arabası olgan endirsin.
Бізде не ат, не араба. Яныклама, Бекир ага, ал менің атымны, тарланын ишini бытыр, селимни де ал. Біраз чоқ лаф ете, амма иш кырдыр. Сау ол, бар ол, Энвернің ярдымынен ишни колайладык. Мезарлык дивары үстүндө отурган адамга бакты, Бекир яваштан сурады. Койге мусафыр кетирдин галиба, ким экен о? Жок, мусафыр дегил. Я ким? Билмейм, биздин миллет жамиге бара десем, бетиме тик-тик бакты. Эралда эрмени болса керек. Татаржа булбул киби лаф эти жинабет. Кайдан келе, кайда кете экен? Кайда кете атканын билмейм, амма Москвадан келе экен. Я, эбет Москвадан. Насыл ишнен? Насыл ишнен олсын, тарла, топрак, ичбирдеги лафазанлык. Не ишнен келесин деп сорадым? Келем иште сызын койну көрмек истейм дей. Сызын кой мешур бір койдыр, ады Москвада чыкты дей. Экиси де огде мезарлыкнын исарына отурган, тизлери үстүндө ачылган кагытны көздөн кечирген, ара-сыра башыны көтерип кой эвлерине көз ташлаган ят кишиге бактылар. Бекир араба үстүндө отурган чилингирге якынлашты. Камализма адамына беңзей деди. Яваштан чилингир де айны тавырнен жевап берди. Олардан олмалы. Румкою янында бирдане русну көтеклейм дегенимде каршыма чыкты. Бекир де, чиленгир де эве-эвине кеттилер. Чиленгир арабасыны эвде калдырып, атына минди. Шу күнү атыны тарладан тарлага айдап, койлулерге руслар араба алмайлар деген хаберни айтып чыкты. Койлулер бул хаберге инандылар. Бир чоху шу күнү акшам, бир чоху эртеси күнү кечеси арабаларыны саклаган ерлеринден чыгарып, койге эндирдилер. Руслар койден араба алмайдылар. Эмде бу акыйкат эди. Тарлаларга, юзун багларына таш, топрак девирмегенлери акындаки хабер Бекирни кубандыра. Ремзинин өлүмүндөн, ат арабасы телеф олганынан догган яныклары күн-күндөн ятышайды. Энвернин земиненин ярдымы менен тарлада түтүн отуртулду, ичи раат, амма эвелери олганы киби сых-сых армут тереклери астында отуруп, тарласына бака-бака кубанмага күчү калмаган эди. Кышнын суугу Бекирни эки кере төшекке яткызды. Бакыт карт бир атыны чоктурген киби ону зайыфлата, ипрандырайды. Бекир шоссеге энди. Артына кайтканда тизлери кесиле, аркасыны исарга берип калтыраган эллерине бака түшүнжеге дала. Эй, Бекир, Бекир, картлык келди, элиңни алды, мераба деди де, сенин хаберин биле олмады. Саңа энди тарла дегил пуф миндер керек. Бар, отур бир-эки жылда соң. Куру дудакларындан зайыф бир тебесум кечти, башыны каршыдаки мезарлыкнын агыр мешелерине, арадан көрүнген мезар ташларына, эски сессиз түрбелерге көтерип, Аллахым, берген шейлериңе чоқ шүкүр деп, эвине тарап бурулду. Кестирме сырыклары янында бир кере да токтады. Капысы ачык акырга бакты, акырда мачыкнын янында доланган, акырны сыпырген эсманы көрүп, терен кокус кечирди. Мен өлсем, язык болажак кадынга. Шахага кетирип Энверге айтайым, кабырым янында Эсма үчүндөй бир парча жер айырсын. Женаземде шакамны белки катырлар да, Эсмага бир кабирлик жер айыртыр янымда. Бекир бойле түшүнчөлөрүнөн эвине кире, амма ичериде жок игленмеди. Чүнки күнеш көктө экен, эвде отурмак онун адетинде дегиледи. Эй, ожа кеби кырып купе күндүздөр дивар арасында отуруп оламам. Эв артына кечти, дамга чыкты, тарласыны сейретти. Тарлады чоқ güzel эди. Шоссенен дере башы арасында кең бир софра киби яйылган. Сыра-сыра түтүн фиделери кадифен агышлы бир орту киби сүслүү. Бияз чечеклери эле балабан деметни андырган армутлар юрекни хошландырып, тарланын ортасында туралар. Бекир али да адамда эди. Хайли вакыт тарласына бакып түтүн ичти. Күнежде тамам эвнин үстүнө келген эди. Денизден эскен серин бир рүзгар мезарлыктаки мешелеринин башларыны сыйпамакта. Сабалейин чиленгирнин арабасы менен мемишнин дереси үстүндөн келген шапкели адам мезарлык мешелери арасынан чыкты, шоссе үстүндө токтады, элини маңлайына коюп Бекирнин эвине баягы бакып турду.
Соңра каршыдaki маалинин дамларыны көзден кечирди. Эсма! Эсманын сесі кую түбүндөн келиркиби акырдан эшитилди. Не бар я? Эллерини оглюгуне силе-силе, Эсма кестирме сырыклары янына келип турду. Мезарлыкнын янындаки анавы эрифни көресиңби? Деп сурады Бекир. Көрем. Москвадан келе экен. Янына барып бираз лаф этсем, не дейсиң? Москвалынын неакта лаф этежим? Бизим тилде лаф эте экен. Лаф этсе этсин. Кайдан билесиң, белки мусульмандыр. Сен ойле эр көрген сакаллыга баба десем, атсыз арабасыз калганын киби топураксыз, эвсиз деп калырсың. Отур отурган ериңде. Ишин олмаса бар Сейдалилерге Айшеден хабер ал. Шапкеле адам эпей вакыт мезарлык янында турду. Денизге, Аюдакка, Кызылташка, Кызылташтын үстүндөгү тутун аранларына бакты. Элиндеки кагытка бир шейлер кайт этти. Акшам усту койген индемейип насыл келген болса, шайда кимсеге көрүнмейип, көйдөн чыгып кетти.